Imaynaya runamasi walehyachu cosa pacha. Hinataq kunandia devoción matutinanchik parlawasun ima pahchu sirpin Dios pahleinenqa. Qayna noqanchik parlarqanchik imaynatachus Diosqa salvación taqowanchik paypaq k'acha yanapayninrayku icharis. Pero kunanri ima pah sirvinman Dios pahleyri simana salvawasun chayqa. Apóstol Pablo kunandia sut'ita willawaspa kasun. Chaypaqtaq invitayki mask'anaykita maychus kasan kay libro de Gálatas kinsayuq chantapis chunka hisk'unchik llasqan nina hinata. Chanta leqa imapaqtaq churasqa kasqari, leqa churasqa karqa runa mana kasukuspa leyta p'akisqanta rikhuchinanpaq. Abrahampa mirayninman kaq hamunkunankama. Chantapis Abrahamman qosqa chanta makinman Moisesman churarqa chay chunka mandamientosta. Ari munasqa kuyamasi, Dios pahleyninqa Abraham mirayninmanta pacha Diosninchik haywarqa. Chayqa rikuchinawanchikpaq mas katachus noqanchik p'akisqanchikta leyta, mas katachus pantakusqanchikta. Leqa espejo hina rikuchiwanchik sichus uyanchikpi o cuerponchikpi ch'ichi kasan mayllakunapaq ichari kikillantaq ley noqanchispaq. Chayrayku rikuchispa maypichus noqanchik p'akisanchik o imapi pantakusanchik chayqa payqa rikuchiwasun chayman hinataq noqanchik reconocesun perdón mañakusun pampachananpaq tukuy huchanchikta Diosninchik tata. Hinallataq Diospaq k'acha yanapayninta gracianta noqanchikman akaykamunqa. Entonces nisunman leywan graciawanqa khusqa salvacionman apawasun. Chaytaqa ama qanqunqanaykichu tiyan. Chaypaq sirvin leqa munasqa kuyamasi. Sonqonchik ukhumanta pacha confesanachik tiyan mayqinchus kasan huchanchik. Leyta noqanchik ñawirispaqa ñawirisun mayqinchus kasan huchanchik ichari. Kunandia invitayki Diosman confesanaykipaq tukuy huchaykita chaymanta hinata k'acha yanapayninta hap'inanchikpaq kawsayninchikpaq. K'aya watejmanta suyasayki ama faltaychu.